Kiparlok hayo hahat kibakren. Kiong yang itenat palat yai doktor nongai. Ubriu badan buron, ubriu baru belai, ubriu batip ya kaduk kasuk. Nrei tang kawai ke bangin itenat. Nangas ngapjar kai kata kabong itenat. Kiong itenat namar kien. Iyen bapli na parti NPP. Dia nga perkat bahala dia balikin pin sultanat ya NPP. Kae kapapelong. Baki breu hayaw hahat kiyo ang anak parti NPP ka bomlo. Jubab i Dr. DRL Nonglait minta kasih. Ukan didit jongi. Hindi uknarit ubangitan sud yaro sarong yu lahak najrong. Hindi udah perkatik patik udah kenci kentik patik ulade plasya mensimentan balay ujet naka NPP kakam kalakren kamjang ban dia kejikeno ngi nakaparti ngide ki bedon box subon hadin ba iba blok ilakomo namar ba ka experience ka ba idon haka administration iong ka administrative experience don ki priyo ki babang ba kaniya katlik hasrok tamad na siya mga office kila kluma. Mare simti suki kila no teng suspend beriu. Teng shooter miti tidak kam kajam. Mendadak tak tulis takut ka ST order kata de kisi bekla. Kata de ka inexperience yo. Habang don experience ke bama. Namar habak keren nah madan ka masuk. Hangnay the people office kindon ki kendon ay. Ki kendon ay. Ki ba pimla ban warna iya katur keren jong pinasulo ban pentretam hapo office. Da ka baburong na keren eta. Baka di siya. Uba arok. Uday ubre uba bang lende. Ya ka administration. Ki meetings ki ba per. Ki kendon jokaan ki ba per. Kamtam haka puli ke putih. Ude rurang ba. Ubalot don ke experience. Namar klaim experience kumo opi. Wat mami wisyong kali pasenja ni detuli tiklu driver wapan lubong biang. Yung pushlo. Tengnya obrol klaim experience bumbong don license tapi mamahat. Mud ban pushlo po pemarcha civil hospital. Mamahat kata kau. Mulai unde ulok ubalak dia mulut kelesen. Pet lagi kerdan jumung belum suka dikeren. Dengan pet lagi di kandidat di adon mentang pati di bedami. Lagi adon mentang dengan try bersu. Lada dangdon lurus tambah norak na bahan jo kami kalaya. Lepas kami kalaya tempat try badan bersu. Bawa ngam taray. Teh ngamut ban ong tagaway. Balay keng ngin penleno ngam ong bangi de parti ke babiang lu. Ndan uweiru upre babiang lu. Baro ngide ki baduna sudah. Idon kam ya kaji ya pendaklan. Ingakot ngawer menta kejabit tungin ay gijing kersan kabapura ya une ureu rama ubalai ubalabiang nadong syado ba unlong kasur jong kejat penriu kasur jong kejelam ikla jongi hante
hapo yeng dorbar ha parliament.